Auni yang ma bitabe smoothie anana deka. Au bismillah. Smoothie anana glani ko gelente amago be jo jabibi doni na. Mangoro doni fana na ija iba kala na mi jaire iba dan ananama. Amanga subahana manshinta no mixeri ka glaçon doni ka konna na bamananga na ba foma ko jininguruma. Ambo moroso doni ga kono iba ke ka be iyere saguma. Lede koko 200 ml no mililitri keme flai. Ambo faraka na ija ibise ka ke 250 na sola ajiman kadi ko sebe na dune mandi. Ambe jabibi ani mangoro faraka ka soroka subahana mashin wilakuna. Miniti duru bonyango akanga sega kuru yereke. Amba laje sisa na kabako daka ami soroka yelema anga verni konnana. Ami jabibi moroso do turu anga veri dakerela wasa kani imbari. Kasoroka anga smoothie ta ka yelema veri konnana. Ami pai bila sanfe oba samaja. Ni video injarawi abe sega kulungulu oni maana oni nyanche. Ka oni herebe ala kan shijoka dungere makono.